এইটো সায়েন্স এক্সিবিশন আমাৰ এইটো নতুন বিল্ডিঙতে প্ৰথমবাৰ আমি কৰিছোঁ। আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে। ইনফেক্ট আমাৰ পেৰেণ্টছ টিচাৰ্ছ চবেই ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে আৰু এটা আমি ভাল শিক্ষা দিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ। সায়েন্স এক্সিবিশন আজিৰ যুগতে বহুত দৰকাৰ। বাচ্চাবিলাকৰ মাইণ্ডটো ইন'ভেটিভ হ'ব লাগে, ক্ৰিয়েটিভ হ'ব লাগে। যিটো যুগ বৰ্তমান চলি আছে এইটো কম্পিটিটিভ ৱৰ্ল্ড। আমাৰ বাচ্চাবিলাকক কম্পিটিশ্যনত আগবাঢ়িব লাগিব। সেইকাৰণে এইটো শিশু বৈজ্ঞানিক আমি আনিব লাগিব। এইটো ষ্টেপত আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু সায়েন্স এক্সিবিশন পাতিছোঁ। এইটো বহুত ছাকচেছফুলি আজি কনক্লুড কৰিছোঁ। এইটো ক্লাছ 4 পৰা ক্লাছ 10 টোটেল 67 প্ৰজেক্ট আছিলে। মোৰ দেন 200 ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এইটো সায়েন্স এক্সিবিশনত। এইটো না, এইটো অকল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কাৰণে আছিলে। এইটো বহুত ভাল হৈছে। বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট তাহন এক্সিবিট কৰিছে। ক্লাছ 5 যেনেকুৱা আলুৰ পৰা কেনেকুৱা এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয়, লেমন নেমু টেঙাৰ পৰা কেনেকুৱা এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয়, লাইট প্ৰডিউচ হয়, এইবিলাক সৰু সৰু বাচ্চাবিলাক প্ৰজেক্টটো আনিছে। বহুত ভাল পাইছোঁ। বৰপেটাৰ এটা মানে হেৰি আছে কি ভেকুৱাম ব্ৰেকটো বৰপেটাৰ পৰাই বনাইছিল গুৰুপ্ৰসাদ যি ব্ৰেক বুলি কয়। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি ইয়াৰ পৰা আশা কৰিব পাৰোঁ নেকি? হয়, নিশ্চয়। আজি আমি বাচ্চাবিলাকৰ হেল্প কৰিব লাগিব আগবঢ়াৰ কাৰণে। যদি আমি হেল্প নকৰোঁ, যদি আমি হাতটো আগবঢ়াই নাযাওঁ, তাহোন আৰু ব্লেংক হৈ যাব। তাৰমানে গম নাপাব কি আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে। সেইকাৰণে আমি হেল্প কৰিব লাগিব নিশ্চয়। স্বাভাৱিক ফিউচাৰতে ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ, ভাল চাইণ্টিষ্ট আমি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিম। আজিৰ এক্সিবিশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ পিছত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সোধা হৈছিল যে ষ্টুডেণ্টে কোনে কোনে চাইণ্টিষ্ট হ'ব খোজে, কিমানজন ষ্টুডেণ্টৰ মোটামুটি হেৰি পাইছে? একচুৱেলি বহুত ষ্টুডেণ্ট, মোৰ দেন 10 ষ্টুডেণ্ট আমি তাহন হাত উঠাইছিলে, কিন্তু কিছুমান শুনা পোৱা নাই, কিছুমান গম পোৱা নাই। সৰু বাচ্চাবিলাক গম পোৱা নাই কি চাইণ্টিষ্টটো কি। কিন্তু নিয়াৰ ফিউচাৰত আমি আশা কৰোঁ কি ভাল ষ্টুডেণ্ট আগবাঢ়ি আহিব আৰু চাইণ্টিষ্ট হ'ব। So finally, sir, you have provided any present to them, the students? Any awareness program? Yeah, we have given memento, first, second, and third. But we have given top 5 students. We have awarded top 5 students in each category. One category senior, 8, 9, and 10. Second category is junior, class 6 and 7. And third category, 4 and 5. 4 and 5, we have not given first, second, third prize. We have given to all. So it will continue for the next year also? It will continue for the next year also. So who are the judges? For yesterday judges came? 3 judges we had. One was the chemistry lecturer from MC College, Barpeta. Second was from DPS Dhaligaon. He also is the chemistry lecturer, teacher, Sri Prabhunath Kushwaha. Another we had MSc in physics, Sri Hirambo Das sir. He is also from DPS Dhaligaon, Bogaigaon. So finally, what kind of message you want to give to them? I want to give message to the parents that help children to bring them up with the creative mind. Help children to grow with innovative mind, and tomorrow we'll find good scientists. Tomorrow we'll find better world. So when somebody speaks, and of course, without the support of your parents and teachers, it is not possible. So I congratulate even parents and teachers as well. This is just the beginning. We have tried to ignite your vigor in the coming years. We are going to have thinking what I am going to do. World is very big. Universe is even much larger, and we are the small tiny stars here. No, we need to explore the world. We need to explore the universe, and for that, our mind should be ignited. Our thoughts should be more bigger and bigger. Our aim and objective should be more higher and bigger. Then only we can reach to the sky. You have heard about Sunita Williams. Have you heard? Where is she now? Yes? In the space. Still she is there. People here on earth were waiting when she will be landing back. Right? So great achievement. So for that we have to work hard. For that, from now onwards, you have to keep your mind in order. You have to have the knowledge. You have to take the help from your teachers, from your parents, and so on.
This is the platform where you get the opportunity. This is the place which gives you chance to open your mind, work hard, and really find the success. So those who are getting awards, it is not only for them, but the participants. That's important. You know, if you are not getting the medal or memento, that doesn't mean that you have not got the prize. What is important that you have worked hard, you have done something. There may be a fraction of points, 1 point or 2 points, because of that you have not got. But you have worked hard, your mind is focused. That's important. So here we are very happy. I'm particularly very happy that we have successfully concluded this event. There are many more things to do in life. Many more hurdles you have to cross, but you have to start. And this is the beginning. So I congratulate and thank all the teachers for giving their best, as well as I congratulate all the participants, all the students for doing their best. I hope in the future we will do much better than this. Remember, you have to be disciplined always in everything. Whatever you do, the research work. As your jury members, they had told you all, many of you, that how you must approach, how should be your approach. In science exhibition, actually what happens that we try to tell others how our mind is and how we can work. That's very important.